Stranke okupljene oko Ujedinjenih regiona Srbije do sada su prikupile preko 110.000 potpisa građana za peticiju u kojom se traži decentralizacija države, rekao je Mlađan Dinkić, predsjednik Ujedinjenih regiona Srbije, prilikom obilaska štanda u centru Pančeva. Prema podacima, u Pančevu je narodnu peticiju do sada podržalo preko 1700 pančevaca. Naša odbornička grupa u Pančevu nije mnogobrojna, imamo 3 odbornika, ali će predati inicijativu i gradskoj skupštini kako bi i na licu mesta ovde u Pančevu pokušali da dobijemo saglasnost koju bi onda uputili i Republičkoj skupštini i Republičkoj vladi za naš zahtev da se imovina vrati Pančevu, da Pančevo ostane duplo više novca od poreza na plate nego što je to danas slučaj. Naravno, Pančevo bi i dalje imao jedan deo transfera iz republičkog budžeta, ali upola manje nego do sada, ali u ukupnom iznosu Pančevo kroz našu inicijativu dobija 656 miliona dinara na godišnjem nivou. 100.000 potpisa već sada, znači nema više ako uspe peticija. Peticija je apsolutno uspela, predaće se Republičkom parlamentu. 3 ključne stvari koje su nama građani Srbije dok smo obilazili i pravili nacrt platforme za regionalizaciju, decentralizaciju, definisali kao njima najvažnije i ta pitanja smo sada postavili, znači to im čini, ispunjenje toga, to im čini život. Nakon obilaska štanda gde su prikupljeni potpisi građana u velikoj sali Skupštine grada, održana je tribina na kojoj su čelnici Ujedinjenih regiona govorili o razlozima za pokretanje narodne peticije. Traže se promene zakona o finansiranju lokalne samouprave, zakona o lokalnim izborima i ukidanje zakona o sredstvima u svojini Republike Srbije iz 1995. godine. Mi moramo da napravimo grad Pančevo takvim gradom koji će biti prijemčiv za življenje nekom srednjem ili